kutongoza His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni n'ukumugaruza omuntebe. Omukoro gwo kutongoza kurondera President Museveni akaruru gubire gwebembirwa mu nyishengero wa Kashara North Bazira Bataringa ya Rwankwene kandi ogu nashobora habwenji bashazire mu nk'abanyakashari. Number 1 yanje y'inkurwana nayo no kureba ngo President wanje yasinga akaruru. Bwenu bimumbi impurire byampaririza ngo tinkwenda tuza hansi ya % ya 92 eyitwa atungire umurikashara North. Champaririza kureta kuronda izoba erinda yete ba coordinators banje nkabagambira ngo okuta President wito mu ntebe no mwoga mukuru nabwo ece biro mukage bitwasigaze kato bukozese kuzombantu tukabibenjiri abantu bakagicenga abebembeza bashikira ha mukoro gu tugambireho nabo. Imyaka yahwire yo bururo bare tuterwa ninga shabiriza ya twebembera wa comparing bakoze nabazire byakozire noreba ngo hariho intariso baziri ni byinje byatukorire nk'abanyakashari inguta zisazire anizi no bugarabe gatakishire hamwe hahona konka ine igeri amashanyarazi abantu bagine ka town council ka coordinator wa town council bindu numba town council nyowe nisima honorable Bazira Bataringa ya habwe bintu byakorire Kashara North na town council yitu ya Rubindi kandi honorable Bazira Bataringa ya omonyo gwentunguka nitumwenda nk'abanyakashara North. Imyogena yona ninjikora ogokora amateka ogokora budget byo nashomere ogokurebuza yabe sentence zikoraje nago no kubakikirira mu parliament ebimuko bani mugambo mu makanisa mu makereziya ahafu twine mashanyarazi twine mizi kunku bitunga nyowe bitwara mbabateseza. Umugando kwa serebendera ya NRM muri Kashara South retired Captain JB Tumusime bamuturachi araganise kwa rukuza kutera abateze bakarure ntambara kuza kukatera mbashabe ze kuronda abantu n'abarwire naki tuyafitaho intambara yiturabasi kurangwa abantu bisha batera kaba imwe mbagambire ngo baterere basi barebe basi arere babe n'ubakora ki ebijebe Tumusime abigambira rukwirero kwendero kuronda karuro mugombora yabo bare omuri Kashare ya Mashuma akamanyiso kiti twena niki akamanyiso ka NRM flag bearers twena kugira kimwa mushija we kikofiro ne basi deno tikinga kai umkaboksaka kano rengwa akuwa tikinga tikara bamu hatu waka kuboti ekibwine y'ekinkumu eje shangire kishani bere kafu hati noka kuboti kugira ngo ubwine kumaheru When hati President Museveni aine engenderwaho yengu protecting the gains nimbashaba abantu ngumurinde biruho nebyakozirwe no bwakubiwo mukaya warinde cyawe cyoyine Gashakwa na Good Fatima na Fred Anyine.